somnyango wezemfundo kwaZulu Natal ngaphezulu kokuba sikhiphe istatement izolo esicacisayo ukuthi le statement esikhishwe iSIU sokuthi kukhona ama officials aye bandakanya ku 2021 financial year ye award yama chemical toilets laphana ePinetown district. Sifuna ukusho ukuthi itribunal ize ifike kulesinqumo efike kuso ingoba thina besiloku sicooperate nabo sibanika information nama documents abebewafuna. uMEC useyalele inhloko yomnyango ukuthi ke mayithathe inyathelo kuma officials athintekayo lawa abalekayo ukuthi kukhona la abangahambisanga khona, uphinde futhi uyabophezela umnyango ukuthi ukuya phambili sekunezinhlelo ezintsha manje eziqinile ukuthi siyenza kanjani into ye supply chain ama processes akhona.